दौलत के कि मुअस्ससात होगे इस ऑफिशियल इस वेरिंग के मादी बयान हुशालन जे गोता कानून इस्लाह गेनोम के फरात होगे नजाहत त्रिकन खशर कुरन अलगोंड में हम मिहार बिस कुरन जे कम मीगे इतुरुं अलगोंड में बे जे दौलत के एक कुंफुनित एसोइत होगे इस वेरिंग अदि सिफाना फुलहुन्ना कस्टम्स मिफद एम्मेहा मुअस्ससात होगे इस वेरिंग हम मिगोता मादी बयान हुशालन जे गोता हदा मादी बयान आम कुरन जे गोता अलगोंड में मिफेन्ननी कोम फस्सहरकु एसोइत का दौलत के बैंक इस मगाम तक तिब्बा बेफ्लो फसर निमेर मुसंदी mahujirunna bata e beflo magama hawado ayar atuga ba rufiya ves nonna beflo kuda dos kol geterega musandi wata algodu menne ba fene takuraru ko algodu menna ekantat aamagen dairu esmi ekantat huttu ena goten nove mi ekantat huttuwan algodu menne elidan fia wala dadi fahun rais dr muizzwani corruption huttuwa mi hartere ha gaanone mi majlis fanu wan ko vidala fe algodu ummeed kurani mifade ituru gaanu taka corruption huttu enakam den mi gaanona hoshala fa islah tak terega eba himene ebeflunga maadi bang am kurang ege itura ebeflunga dependent on ambim fearing adi ashara har nufure daringe maadi bayam hoshalan je dunige hentanta best practices ki mi rajye ke sor ginan kuraka mifade magam taka hawaduwa ebeflung ge huriha mudade milkiyate mi badadu kollani ambinna noni firinna di noni ashara har nufure darinna එහෙම එකම සොට්ටුවේනි එබේෆලුන්ගේ ඩිපෙන්ඩන්ටුන්ගේ මාදි බයම සාම කරාගතුන්ගේ අදි හම ඉන්ටර්නේෂනල් බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් ඒ මගාමුගේ මුද්ද තාම උමෆහුස් වකි ආර්ථක වන්දේ එබේෆලුන්ගේ මාදි බයම හම ආම කරන් ජෙහගතුන් හදුන් ඒ ඉනෆාරෝ මි බේෆලුන් එහෙන් කොම්මස් දුරු මීහෙක්ගේ නමුගේ ව්‍යාපාරතකේ කොල්මෆ මගාමුගේ මුද්ද තාමවමු අනෙක් එබේෆලුන්ගේ නම බද දෙබ කුර එහෙම ඒකන්තත්ත පුට්ටුවේනි වශාජෙහ ගොතක මේකන්ත කුරෙවෙනි එෆද ඉස්ලාහ බෙස්ට්